شاری دهۆکە. ئەم شارە هەزاران ڕۆڵەی قوربانی داوە و خوێنی ڕشتووە بۆ بەرگری لە کوردستان. جیا لەو قوربانیدانە کەلتوری کاری خۆبەخشی و خۆشەویستی بۆ وڵات و کوردستان بووە بە ڕەمزی سەرکەوتنەکان. بۆیە سەربازی وەنەمجارە چیرۆکی کۆمەڵە گەنجێکی خۆبەخش دەگێڕێتەوە کە کاسەی دەستیان پڕە لە وزە و ئیرادە و هێزی پاڵپشتی. اما گروه بیراستیان کارمای خوب بخشه هم پیکتین اشگالک اندام بد مچنه نوش دارن معاون طبینه ممرضن کار عامله کریکاره پیشمرگه قطابیه پیکت تلویه کارمای جی اوه ام هندی دلوبه قخوینیت لشماده بی ترخان کن با خدمتا وی ملتی. ارمان جمع اوه خدمتا وی ملتی بکن. چه خدمتا وی ملتی کن؟ اما برای خودن رباز کاتیتا کرن که پیشمرگه یه شراکت کتن. یتمین تدبیر و جامعه که اف گنجت گلمن کاری مای خوب بخشه ببران برای احتمال هم زادیش مالت خو مال زاده و عیال خوبت کن تینین خوب بخش کن با پیشمرگه. آن بو خزانه پیشمرگه، آن بو خزانه شهیدی. اف شهیده چو کس نما کسی دید مالوی نما حساب بتین ام برای توانین باب توانین خدا نتوی خزانه نه دویت ام چاوه خوب دینه اوی خوینا خو ترخام کرد بوی ملتی بجد دویت ام برانبر وی خدمتی بو بدین. ئەم خۆبەخشانە بە درێژایی ماوەی شەڕی تیرۆریستانی داعش تاوەکو ئێستا بەردەوام هاوکاری و کۆمەک بۆ سەنگەرە دوورەکانی پێشمەرگە دەبن. ئەم کارەش لەلایەن چەندین کەسی خۆبەخشەوە ئەنجامەدرێ. هر روز سردانت ما چه رمضان بید چه نه رمضان بیدن سردان ما بردام ناف پیشمرگی ام رابیم دابین کردن همین جورت میوه جورت خورنا جورت تازیاتی جویوان و گاوی گرم احتیاطی به منطقه ام ده محاول کن دابین که ایمان اتشت تازیاتی داشوی جوی در کبن اوجی چه دابین کن الگلمه خوب بخش الگلمه کدو نوجدار بن چه معاون طبیبن او زانن او ده اف لشوی مرو وی پیشمرگی پیدوی چیه بدابین بکن بولا شوی ام دی محاوله کنه و هنده جور ام پیوندی باند کن دی بیش نیم پیدوی چه نبود هوا چه تشتی ببینیم با هوا گل خو هوا چه ویده دی بیش نیم ما خوبینم بیشی نه ام دی باین ام دی چه کن که خوب بخش ایکه هر یک تشتی کدیش بری که خوین تداره دی اوه این تداره دین تداره سبحان الله برکت کفت داخت پت حسیم اما وقتی بیشیم بو پیش مرگه اوجی خو قربانی مت کردن هم خوب پیداد بیتن درست بیتن ام درامین چه تشتی وان گویی اما دیف حزوان دی بوان بی ئێرە قەزای تلسکۆفە لێرە سەدان پێشمەرگە لە سەنگەرن بۆ پاراستنی سنووری کوردستان بۆیە ئەو خۆبەخشانە دەیانەوێت هاوکاری ببەخشن و چارەسەری پزیشکی بدەن بەو پێشمەرگانەی کە ناساغن و ناتوانن بگەنە بنکەکانی تەندروستی لە بەردووری ڕێگاکان و قورسی ئەرکی سەرشانیان کە پاراستنی نیشتیمانە.
هر وصل سردانت ما بو محورت بروكة الشاري بحسب ما بين حزوتي ماما خب بخش أبد قال ما شولت كان سردانه همين محورك وقت بحسب أنا درمان بواند برن دفيجين على درمانت ما تشبون بيكتوتن إيكي مثلا السخياوي توها كاتبا حرارته زيادة ببا آن التهابات معده بود چه با ما آن زکچونک چه ببانه تیما ما چهار سری هندت کرد و دابیند کرد او درمانده دام محتاج هکن به حسیا باینه او چهار سری ام باند کن نشین تابیم کن امبولانست من داد فوری هینه امرجنسی عمل دوید ئەو کەسانش پسپۆڕی جیاجیایان هەیە لە بواری سەرتاشی و پزیشکی و فێرکاری لە چوارچەوەی گروپێک کۆبوونەتەوە تا بتوانن خزمەت بە ڕۆڵە بەجرگەکانی وڵات بکەن و بتوانن پەنجە لەسەر ئازارەکان دابنێن و ساڕێژی بکەن. بري هيومك كيم جماعة الزيربانية يتروش أوفا لاش نوعك حساسية لاش مايا هميا وقربون قربون تيما ما خباش ما قصد ويريج كر ما تشارة سريوان كرب بلقاحاتا داف إيشوان نوقريت مستمر نميتت للشوان دا الويريج أبي الزيربانية ما تشارة سريوان كر تشارة سريو دي يا ما كريبو بيش مرقي ماي قارمان محوري تلسقوف وقت بو مثلا دبيجن أمريكا بيهجومك أو جروب الجالمن وقتی بحث امریکا بینویناتات دا پیوندی فوری کردن چه امبولانس مهادبانه چه سیارت خود تایبت کربانه دا قصدی محوری کن و وقتی چون ویرجی ندگوتی او ساتر امامی آن خلفیه هندی پشمرگه چوبانه تیما میا خوبخش چو ناوی همی افسر و پیشمرگا ام خیراتنا وان گنجت خوبخشت کن که سردان مکریل اورول بروکت شریل ساتری مس هاتین سردان کردین و هاتین چند نخوشت ما چاره سر کردین و علاج و درمان با مینان دین ام هیوی دارین اف خوبخشت خوصا زیدت لبین اف گنجه ام سپاسیوان کن و اف زحمت آوت کشن و اینا هاری کاری ما مل به مل براید خود پیشمرگه هاری کاریا مکری ام گلک و گلک سپاسیان که بناوی همی پیشمرگا ام دخوازش خودت کن گنجت حسا بردوام پشتوانی واناب کن گروپ وانا هشتا زیادتر لیبتن منج دلم سپاسیا وان گنجت خوبخشت کن ایت بروکه هاتین سردانا بروکت شری کری و اف گنجه خوبخشت همی تشتید و بزیشکن دختولم درمانت نیت و اوان گلک جارا سردانا میاکیلی خواستن روجت سخت یت شرما داعشا توان ظروف دا تاتن و تقصیری نکرم مل مل برایت پیشمرگه و یعنی قنجیوان جبیر ناهد کردن سر هنده را هاریکاریا پیشمرگه هیجید کن به ارزاقی به گلت تشتا هاریکاریا مد کن ام دنیای که سپاسیوان کن و هیوی دارین گنج اشتیوان زحم انتناف کردستان ده ام پرجدل سپاسیا و گروپ خوبخشی و گنجات کن هر دست به کشور داعش و تانو که سردانت میکردین و هاری کاری با میناینا و پیشمرگی هم و دیفشانت خو هر تشتکینان دیه و تقصیری نکریه یعنی ام هندی بیشین هشتاکی ما بو و سپاسیا ود کن دەیان کیلۆمەتر سنووری کوردستان دەبڕن و ڕوودەکەنە گۆڕەپانەکانی جەنگ و سەنگەرەکانی پێشمەرگە بۆ لە ئامێزگرتنی هەست و سۆز و خۆشەویستی پێشمەرگە و گەیاندنی خواردن و خواردنەوە و پێویستی بۆ ئەو مرۆڤانەی کە ژیانیان کردووەتە قوربانی کورد و کوردستان. ئەم هەنگاوە خۆبەخشیانە دەبێتە پاڵپشتیەکی گەورەی معنەوی و وزە و ئیرادەی زیاتر بە پێشمەرگە دەبەخشن. اف خو بخشی دیگر ما کارت کن بگاوه خو بخشیوان دلسوزیاوی وی ملتیه او چه دلسوزیوانه چه کره شهیدی بید گل کار بکتن چه کره پیشمرگی بگل شول بکتن که خو او خو بخش کر بیتن هندک شوان اوید گل کارت کن بگاوه حبا گازت مالاوی دانه بو چه قسطا منظمه کرد قسطا چه ریک بیتن دارا بیت گازه دابین کد بوی ماله بوی خزانه شهیدی آن خزانه پیشمرگی الجبه بروک شرید کد دارا بیت گازه بیده احتمال مالاوی گاز نبو داشتت بم بطنی ده بس داگوتی خو ده از ویکاری کم بو چی دی ویکاری کم او یه خدمت آمد کرد اجی خدمت ابو بکم هر وصا گلک شوان
جلک بردان نبون اوید گلمش شد کن جلک بردان دا محاوله کرد پاره خو یه لیگ داید بیشتر اول پاره نه دا لیگ نه دا چین جلو برکا بوی خزانه شهیدی کرین آن بوی پشمرگی جلو برگت زستانه و که جلو برگت وان دا روزانه خو بشت ساتری حرسی خو بگیرید بوج دا به حرسی بگیرید دا امشم سرفراجی ویری بجین افتی ما خو بخش ول گلمش شد کارت کردن یا دلسوزه هندی شویتتن هندی شوانتتن شاوروش هكا فيجو في الشاب بيتن بيبحث عندك محتاج وانا هندي شوانتن نشنا مالخو هنديش كوري خزانه خود دان رخكي كوري خزانه دان رخكي كوري خزانه دان رخكي يا خزانه خو محاولات كان خريب كان خدمتي كان وي خلامي كان وي خزانه ايش برچه بيج مادام چه بابي وان بيت براي خدمتك امجي دي خدمتي كاين بمقابل خو بخش بون لەناو ئەم گەنجە خۆبەخشانە کەسانێک هەن کە پەرستار و پزیشکن کە خۆبەخشانە چارەسەری دەرد و نەخۆشی ئەو پێشمەرگانە دەکەن و برینەکانیان ساڕێژ دەکەن بە پێدانی چارەسەری پێویست و چارەسەریان بۆ وەردەگرن ئیدی پشکنین ئەنجام دەدەن و پێشمەرگەکانیش چارەسەری بێبەرامبەر وەردەگرن. كوني ما مطرسي جالك تدا جالك جورا دبيجن باروك الشهري تشوين راخت ما هوني توتينا ما بس ما نكلينا أصلاً جاشتينا ساتري ماينا ساتري دا أو موقع دجمني هوني توفيدين دجمني قناص شولكنين يشولت كده جالك جورا سري ساتري تراست ياين قناص هاتي إيكشوان ياب سرماتي ودو هوالد جالمن كارت كانت في جروبي دا يتلاقي قناص هاتي هيك روحي عجالي نبات ام دوسي جورا ام بو شهاده بو ولا ام شهيد بو شانازيه بيت كان فخر شانازي ام بي كاريت كاين يخو بخش ام بيت ماجد فيا ام جي شهيد ببينيكش ما برتش شهيد ببين دو عيال ما سرفراز ببيتن دو بزاين بولا باب من يخو قرباني في ملاتي كري وخدمتها في ملاتي في رباسي دەستی ئەم خۆبەخش و کورتپەروەرانە لاگرتنی ئەم کاسە پڕ لە خزمەتە لە جوڵە ناوەستێ. ئەم کارش بۆ تەواوکردنی ئەرکی کاروانی شەهیدەکانیانە لە سەنگەری شەرەف و پاراستنی کەرامەت و سەروەری کوردستان. او گروپ ما خو باش ما کی هفت روز ما اینا بره چهارسیامه چوب پشمرگی بو گرمه اویدی همین اصلا مدانانه را خکی گرمه دامه ما گوت چاو ابي خدمت مد کد یخو کدیا قربانی بو وی ملتی دوت ام چه خو کنه قربانی بوی قربانی ما چه خدمت کی بوی بکین خدمت چهارسیایی به چرایک بیتن شب روز بکینه شب بکینه روز خدمت اویدا بیتن اوی مدید بدویت من کی ماما خو باغش بدوی بون چایشنگاره ما قصد چایشنگاری کرد البته عندك حوالت ما أبيت خباخش الجلمة هيفا ما نلبره عندك شما 13 روز ما نلبره أس كجلوام مشول كارت كر أس 13 روز ما نلبره عمل سردشت ما نلبره تشتكي دفماي ملات كرد كملات ما بتح هندي أم بدين دفما كيما تشتكي بسيط البير مديت أبتشيك الزاروك بتشيك قلت هنا توتي نفر خدماتي كم قلت أم توتي خدماتي بكم بجوازي نبينا چلا يعني بيتن چه تشتي بيتن أفلا يعني دي بنداهن بشوين شهر سريتوان كن شهر سريتوان مات كن دا عجيب جدا قلت توتي خدماته بشمرجي كن عجب غير لاينت نلاينت بشمرجي يعني شهر سريا بيتن احتمال دجمنة تابين بجمع ما إنسانية اما رجع ولي اختم اخو ترخان كري ببين اخو بخش بو في ما قلت هندي ضلوبك اخو هنيت للشماده ترخان كان بو اخوي بلاطي کاری ما دست پیکر 2014 وقتی شرمای درنگ الجلوی دجمنه داعش دست پیکری ما سردان محوری عولی کری محوری وان که بود ما کلو پرت خارنی بوان بگنه شرینیا ما بوان برنو
قال جلو برگاه پشتینگی کاری ما بتر ما به حسیا ام وید کاری که ماستر بکن خدمت که ماستر که بوملده وقتی ما دید اف پیش مرگه یا قربانی دادی شهید دید بیت شهید یا ویدی قربانی داد ما دید راست کاری ما ام دیویجن از که فرمان برم یدی فرمان برم یدی کری کاری کیت کتن بس ما دید کاری دید فرترم بکن کاری ما چه بود وقتی او پیش مرگه شارت کرد محور الشرعي چه جهه کی بیتن ما حس کرد ام خدمت خیزانی دوی کین ویله خدمت ما دیا چه بیتن که وقتی من بدایت گویی ام پکتش همی تاخد دو که پکتین اش همی اش مجالات شوری کاری دا نوجدار بیتن طيب من داخل عيادة خو كلينكا خو فكرة خدمات بكتن معهم طبيت وكيدي كريكار بيتن دبيجن كريكاري تشوش في الصبي بكتن داشتيد محاولة كالصبي كت بوي ماله ببرامبر خو بخش أبا كاري ما بو باش تيجي كاري ما بيش ما محاولة كريم قاطعي دي مسار دانا محوري صديكر ما محوري بادوش مكر قصريش كر كاريس كاريس بو محوري وانكي بو قصريش بو اسكي موصل بو عمل بين راسيان شر دست بكر ما رخشنگاري الويري امچين كواخ خو بخش كجروب ما امچين ويري ماين عندك حوالت ما بحيوان ما الويري وقتی طیاره فرایکر نبیره چون بهیوه که ما نلویره هندکش ما 15 روز ما نلویره هندکش ما 13 روز ما نلویره کار ما ابو خدمت وی حوالاتی بکن هاوکات لە هەر سەردانێک بۆ سەنگەرەکان ئەم خۆبەخشانە کۆمەڵێک پێداویستی تایبەت ئامادەیەکەن بۆ پێشمەرگەکان لە گروپی سەرتاشین و دابینکردنی پێداویستی تاشین و زۆر کەلوپەری دیکە و خاوێنکردنەوە ئەم کارش لەلایەن سەرتاشی خۆبەخش وەک ئەرکێکی نەتەوەی و نیشتیمانی ئەنجامەدرێت. کردک خوبخش سردانا سنگرین پیشمرگت کن بو هاری کاریاوا بو آسان کاریاوا دابین کرنا درمانا دابین کرنا فحصا دابین کرنا هر جوره که پی تی وی بیتن بو ام هاری کاریا پیشمرگت کن هاری کاریا خزانت شهیدات کن هاری کاریا پیشمرگین سنگرین هاتی نبرین دار کنن مال نشای قصدا نخوشخانه بکن ام سردانا واجد کن و ام علاج واجد کن اب هاری کاریا ریوبریا تندرستیا ریوبریا دوکن اسوک و گنجه که دوکه خوب بخشم نینه گل ویتیمه ام هاری کاریا پیشمرگا کن و هاری کاریا خزانه شهیدا کن و از حاضرم همی شیان و هاری کاریا پیشمرگی بکن و تشتی بو بین هاری کاریا عیال شهیدا کن و هاری کاریا پاکفتی کن و هاری کاریا ام همی حاضرین بو هر شیانک هر متشتک هبید ام حاضرین بو بکن ام ارکی واسن ملت خورا کن اسوکی گنجه که خوب بخشت قلبی گروپی ما بشتیدیت یعنی پیشمرگت و ارکه گراندا ما فردیت ام وکی خوب بخش بین وکی چهار سریک پیدوی بن بیکو بین باجر و زفر نوا کو ام وی ارکی ببینو بین دفاع و فحوصات بو چکین و بو زفر نوا گل و چهار سریا پیدوی بو بگهین جهوا وکی چکو خوب بخش گل برایت خوین خوب بخش مغلا چند حجره کم بوین و یا پیدوی ما بو کرد خود هاری کاروان هم یا بیتن ان شاء الله درگین خیلی بو ببین و کنجه کارت کم گل گروپی که خوب بخش بو هاری کاری هر پیشمرگی که بریندار بید فقیم درآمدک بید هم هاری کاریوان کنه جام دیفشانت خامشین ما چی بید هم هاری کاریوان عالمه که بکنو بردامی سروی کاریوان دی ما به چی بیش هاری کاری عالمه که بکنی عالمه که فقیره که زور بلانگازت هی یعنی مرفندک منظرات بینید زور یعنی مرف دل ایج بیتن یعنی گلک بمر بی نخوشه یعنی الجهنی ما بيتشيل بيتم هاري كاريا خلقي كي بكين بري عالمه كي بدينا ركاكي كو هاري كاريا في خلقي بكاتن راستی وان کوما گنجا گله جارا دمات هاتن و پیشنیارد کردن کو بچنه هنده جها راستی جه سر سلمان بو من کا اود وی کودان وزای برتن دلی چاوت چنه ویری جه که شرط ده جه که خلقه که زیبزی جت روید و هست که بچ مگانه یان خلقه که لی قومای خلقه که هجاره شیانت وانج هندنینن او خوجی وک شیان زور بردستوان نبونه بله خینگرمی آوان و حز آوان بو کاری همی گوات هاتن وصا دیار کرد که اگر تو پشتوانی بکی باشه اگر پشتوانی که امده هر کن امده محاوله این کاری کنه راستی اوجی گل پشتوانی بو مجی چیتیر که امجی بشین
بشدار بین گلوی خدمت هر هجا یا وان حوالا کری کو بشکی ام کار آسانی بکن و بشکی ام پشتوانی جی بکن. اول خلات پروگرام سرباز اون کانال کردستان 24 کو بخشی وان کومالا گنجا کومالا گنجن خو بخش سربازت ون کو پراستیجی بردوام پشتوانی پیشمرگه و شهید و خیزان شهیدا کریه و بردوام بونه هیویا بردوامیت کم و هیوید کم هر سرفراز بنو سر مبهوای بلنده و داخازت کم هین بردوامی بنو و همیشه پشتوانی. سپاسیات کلین دکتر. سپاسیات برای تلویزیون 24 جیت کین و اف ارگما ماستر لیکر هندی خوینت لشمه در خدمت و بیملاتی کین. پیروزه دستان خوش.